Veliki pozdrav svima dragi pratioci. Ko prati moj kanal zna da koristim isključivo kineske Android telefone. Znači, ovo ispred mene je telefon Realme 5 Pro koji je izašao krajem 2019. godine. To je jedan od retkih Realme telefona koje ja nisam koristio do ove godine. Znači, koristio sam bukvalno sve koji su se pojavili na ovom tržištu od Realme 5 pa nadalje do Realme 8 Pro. Znači koristio sam ih sve, znači posljednji telefon koji sam koristio je Realme 8 Pro i onda sam u nekoj menjaži nabavio ovaj sjajan telefon. I onda sam rekao sebi, ajde da probam da ga koristim, iako je to u smartphone svetu, znači godinu dana je i previše. I bio sam malo skeptičan prema njemu, rekao, ma daj, neću ja moći da ga koristim. I onda sam ga koristio kao primarni telefon, pa jedno recimo, nisam beležio tačno, ali neka ga bude nedelju dana. Da li sam osjetio nešto? Pa da, osjetio sam, nijanse su bile u pitanju, međutim, navikao sam se i taj telefon apsolutno nikakvih problema nema u radu, znači IPS LCD mu je ekran, 60 Hz osvježavanje, znači odlično ima vidljivost na suncu, ja sam hardcore korisnik telefona, znači najviše koristim, doduše slabo igram igrice, to jest ne igram ih uopšte, znači slušam Bluetooth muziku, gledam, streamujem, znači video sadržaj preko Bluetooth slušalica, uglavnom koristim za surfovanje po internetu, oglase i šta ja znam, i mobilni internet mi je stalno uključen i Wi-Fi. Dosta koristim i lokaciju i razne sve moguće servise što može se koristiti. Znači, meni je baterija jako bitna kod svih telefona, tako da u nekim od mojih videa sam čak kritikovao neke telefone zbog zagrevanja i zbog baterije. Znači, verovali ili ne, ova baterija je malo veća od 4000 mAh, ima 20W brzi punjač, nijedno me nije izdala, znači, ova baterija. Znači, meni ceo dan sa mojim ludim korišćenjem ovaj telefon bez problema izgora. Znači, nikakvo zagrevanje nisam primetio. Znači, kada rade Bluetooth slušalice, što, na primjer, kod Xiaomi-a, Redmi Note 10 Pro, kod Mi 10T, kod mnogih telefona, na primjer, čak Realme 8 Pro, mi se jednom toliko zagreo u autobusu da sam morao da ga ugasim, ja sam mislio da će da crkne, znači, prevruć je bio. Iako je ovaj plastičan kao i Realme 7 Pro i Realme 8 Pro, na primjer, kod Realme 7 Pro to nisam imao problem, kod Realme 8 Pro jesam. Sad moguće zbog softvera, zato što on ima Realme UI 2.0 i Android 11. Za razliku od 5 Pro i 7 Pro koji još nisu dobili nadogradnje, verovatno ovaj 5 Pro i neće da dobije. On ima Snapdragon 712 kao i Xiaomi Mi 9 Lite. To je jedan od mojih omiljenih telefona, čak me podsjeća na taj telefon. Zašto? Zato što je manjih dimenzija, kompaktnije, ovako zgodnije u ruci. Iako ja imam velike šake i nije mi problem da koristim i veće telefone, verujte mi, znači dugo kad se koristi, kad ga držite u ruci, uopšte nije naporan za ruku. Znači, jako je zgodan. Ima i 3,5 mm kome, znači ima monozvučnik koji je jako čujan, znači dobro se čuje, 48 megapiksela glavna kamera, koja je, prezadovoljan sam, stvarno odlična kamera za ovaj cenovni rang, i ja mislim da ima 16 megapiksela selfie kameru. Meni kamere nešto pretjerano nisu bitne. Evo sad ću vam pokažem, na primjer, ja koristim geste jako dugo, znači navikao sam na to, ovdje to fenomenalno dobro radi, znači nikakvih problema nema što se tiče, na primjer, na mnogim Huawei telefonima i nekim, šta ja znam, bilo je problema sa gestama, znači više puta da mora, na primjer, da uradim back, nije bitno, znači pogledajte kako fluidan rad ima, znači jako je 60 Hz osvježavanje. On je najsličniji stok Androidu, znači kao Motorola, na primjer, što ima, znači ovaj Realme UI, meni se, na primjer, sviđa, na primjer, Huawei, ne mogu da smislim da sa pola ekrana ovako ne mogu da povučem i da spustim ovaj kontrolni centar, to je meni neverovatno, znači to ne može da uradi ni Huawei, ovaj najnoviji. Evo da pogledamo
o kakvom softveru se radi ovdje. Znači kao što vidite, znači Realme UI 1.0 Android 10, 8 GB RAM i 128 GB interne memorije. Ovdje možete vidjeti da je ColorOS verzija 7. Znači Realme 8 Pro ima ColorOS verziju 11, to znači da je to Oppov operativni sustav, što bi rekli braća Hrvati, presvučen sa tim Realme UI sučeljem, isto što bi rekli braća Hrvati. Ne znam, sam je stao mozak, pošto gledam dosta hrvatske youtubere, ne znam sad kako bi vam to preveo na srpski jezik, nebitno. Gledate i vi, vjerojatno ko prati ovaj kanal, tako da nemamo tih problema. Znači ja sam prezadovoljan sa radom ovog telefona, 8 GB RAM, znači možda ima boljih telefona da se rađe, na primjer za ovaj, na primjer na oglasima, oni se kreću od 120-30 eura pa na više. Ovaj moj konkretno telefon je star godinu dana, on je očuvan kao nov, znači bez tačke na sebi, baterija je perfektna, vjerojatno kao prvog dana, znači ovo bez problema, sa mojim korišćenjem izdrži ceo božji dan, znači ja nisam još ni jednom njega ispraznio. Znači nije mu ludački ko punjenje 65 W, ali nema veze, znači malo mu više treba da se napuni, stvarno to njegovo brzo punjenje, znači Realme ima tu neku tehnologiju OVOOC, znači 3.0, verujte mi, mnogo brže puni nego mnoge novije telefone. Znači, da li preporučujem ovakav telefon da se koristi u 2021. godini? Da, ako možete da ga nađete ispod 200 eura, zašto da ne? Znači, ima IPS LCD, jako štedljiv procesor koji se uopšte ne greje, znači, gledao sam na mnogim recenzijama, pokreće sve moguće igrice, tako da nikakav problem nije. Ja mislim da ne možete naći telefon sa 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije plus dual SIM i plus može i memorijska kartica se ubaci od 256 GB. Znači ovaj telefon na kupujem prodajem možete naći ispod 150 eura. Tako da vidimo se u neko od sljedećih klipova kada budem imao vremena. Ako vas ne mrzi, bacite neki like, zapratite me, a ako ne, nikom ništa, pozdrav i svako dobro.